Kipat riewngeit ke Balang Katholik ki lengdo ki riwniam ki kena Seminary bat ki bahayeng hasam henek sengi kelalek ontap don burom no yo Fr Francis Kharwanlang haulum jingtap ke Balang Katholik laim kra. Swag jinglek ontap keladon ke jinglek niam le rukam bat kamas bakut ha Parish yang meneba hakaba Most Reverend Archbishop Victor Lengdo rengkat ke jingdon lang i Bishop Bernard Lalu Auxiliary Bishop Bishop Wilbur Bishop Kanongstoin bat ki weipat ki Lengdo kila penlong ya kamas bakut haswa kamas bakut keladon ro ke jingkran lengkot no Fr Francis nang ta dau Bishop Bernard Lalu hakaba la ai jingkran ci riewngeit ke Balang dau Archbishop Victor Lengdo belapan pau ke jingjia hakapor baklat u Lazarus bat upenya serem ya gani ke jingjia bat ya ke jingim jong Fr Francis namar hak sengi khatduh un sami bat kipat ba ke pendap semam ya ke ying meneba bat wan ban ai burom khatduh bat banduai kerpang naga benda kamen simbal kladno jong Fr Francis. Imarangba Reverend Fr Francis Kharwanlang ibabun hijud khode Imarangba idei khul basau nyum chipara ikut cungi pun badi dapun mesan merit badi nado badi Sister Genevieve lalin nyon shwa cungi ngayeng hani negabenta cungi mei imadu chipara badang sa cungi kipersa kisiu bagi kisam jangi baro banai ko kadam manipulate kong e yo play thao bo utra Jesus lokhat la ji tu niramba be kisam jangi banlang lung do so play aga bri so wan ba ya so kalong ka ji ku ku khao ya be kisam jangi nya ku re me blang be ke mare face ki ke boy maramba ye Bacanya jing sai baran bor kejangka panianya haduk kebekut. Iban pau yang jing semuju ikinong syarai jongi nado ilian Archbishop di Rosario, ilian Archbishop Tarcisius Resto, ilian Archbishop Dominic Jala, Most Reverend Victor Lengdo, Archbishop of Shillong Diocese, Most Reverend Bernard Lalu, Auxiliary Bishop of Shillong Diocese, Nyairu Kachukule, Most Reverend Bishop Wilbur Marwin, Kublai Shibun Bishop, Kajing Don Lang Jungpi, Pencong Kuan Kajing Laniam, but I'm CME Ibrahim Hassan. Nipun Pao Kajing Smuru, Reverend Father Richard Pujam, and Reverend Father Pius Sharam, Kimiki General Juni. Reverend Father General Shala Chancellor, Reverend Father Panshaling Administrator, Kibalor Chapi, Reverend Father General Clergy Rector, the Baro, Father Brother John Christ King College, which you don't run Calvin E. like a pause in the poor, the Paraling Lodge in Maramba, the sisters, the brothers, the congregations, but convent the pair. Kerpang the congregation of diocesan priests keba mai long riu dekat. Ikut doa di Fr Francis Kharwanlang. Nama kumlung do lana senyam sekawalang bersekim lang salang. Citerik naik March kaknes bahan dibuat liapai simpos sendiri lainnya iran khat ragun waktu kabat. Banyak itu kapragon sanggup ngilang gelendong. Jika sanggup gelendong, lain got gelari no soal tinggi. Tadi Clergy Recognition
National Diocese, George Eka, Jangka Jalan Yang Tura, Padmenta ini pada Francis Kharwanlang, ini ai Burom Khatduh Dr. Jengit. Saint Paul ini ulang Sausner, Aduh Senam Siaja Naspa Nuar, Aduh Siaja Naspa Nupunrim. Achenai, Laim Sansnem, Aduh Senam Siaja Naspa Nupunyo, Aduh Siaja Naspa Nuar. Adamra Sisnem, Osnem Siaja Naspa Nuar. Yas Bishop di Rosario, Bangkwa Yuble, di Pagi Setu, Banikai Garu, Isa Sisnem Hatu Padamra. Penuslan, Ayah Trelang, Fr Francis Kharwanlang, Snem Siaja Knespa Nyukuri, Ado Siaja Knespa Nyukura. Ia menebak laju gerak, Ayah Trelang Madi, Sisnem Siaja Knespa Knepo, Siaja Knespa Knekuwe. Kecil dalam jangka badi, ya sakit ini, hilang renda bersirham, baru beri bagi macam tuai, dan mesin missionary, bagi mesin seorang yang kepada orang ini. Siapa pakai yang snow, dalam gaya cinta perkara tadi, nak katakan ni IT outlay yang ini Fr Francis. Tu Fr Francis, tu next to design lima jumlah. Parish ni semua Parish, ilalai bentuk tebet ilalai syarum agak jepuleh beda liturgi, ilalai Parish ni semua bisu Parish. Dalam Parish Katedral Parish pada cukup or Chancellor jom kejalan yang baik. Dalam Parish bernong stand ya ke Parish Markasa. Dalam Parish semua Prem Parish, but dalam Spiritual Director Saint Paul Seminary, Saint Xavier's Minor Seminary. Aduk senam acara kuai dalam Saint John Baptist kepada Clergy kisah judul tiba syukai rakam cintrai bilang tiba pang Islam. Fr Francis dapat tu kumuci editor jom begor kubor niam dengan Kristen. Dalam room director jom katekis teachers training center Hamad Bisu. Pada kubor pengiraki Seminary jom kejuan jom kejengai sekadang sedai lamingi Fr Francis Kharwanlang dalam General Secretary jangka Centenary Celebration. But ila julong ru spiritual director jangka senjuk di Seminary. Fr Francis dalam ru nong thau jumrai, but nong thokot ila thau tali di jumrai pada di beneng iba mendengar ruai minta kum kejeruai yang penong lebih kinong kongre ya kesetian belai ruai bagi pendud ide kejeruai iba mai ila thau ibaran iketian iba sultanan bagi jumut ada kata-kata. Fr Francis ilong nong thokot ila penmi oi kon kebai ai keteng liturgical daily kepada ba ngi penengkam bentok iki program mandakasi pun ngi kirendo minat penengkam yang ada daily berkebak sekolah kalau kumni baiklah tho yang ada liturgical diary nak bentam senam araja kharwe adu senam araja musan ipun kod yang ada liturgical diary nak mentau senam araja musan kabama i lipai sedon si ublei hauleu senam araja musan di perdar Ibi ki kerpang di bayi sem kiba daya don lang dalu ini sni benedem pada kerpang ai pi ki baju blai ki blewan ajan pada jengai pada simenta kali masuk koi ban ya duai kerpang nak bentak jatai ke museum di Fr Francis Kharwanlang. Kendiat simang Fr Francis Kharwanlang di Fr Francis ide ikut joiba Gregory Resmohon Mon Parikong Matilda Drone di Kharwanlang Bambuai yang jumlai Kidon Nriwut Supara
mai dari basau ban mata ki basak na indung supaya dari Saikong Cecilia pada Pak Alfred Lakai Fr Francis kakak punyau tarik 9 November kakak senam kendai sepak sapusan asnong tenrong kepada Richard Kansora but mai dalam di first batch di batch menungkong nampedeng itu ibu join St. Paul Seminary dan berkreat kerja nam tak jumlah London ila join St. Paul Seminary kakak sitari kebenai march kakak senam kendai sepak Leupuan. Dapat ketang London ini kakak beratari benai November kakak senam kendai sepak Leupuan. But kebesutanat kalau kali bahkan tak sengi balapan kentang London di Fr Francis. Lapan kentang London kakak cuk kapor kakak cuk kesengi asal tadi kejakan. Amaulai lapan kentang London Fr Edwin Bishop Stephen Fernando. Amau khar lapan kentang London Bishop Morengo Fr Sebastian. Katedral ini lapan kentang London di Fr Francis Kharwanlang Bishop Yuba de Rosario. Pada puasa terhadap Theological College yang kentang yang lain di London the Bishop Robert berkata kakapor nyau bejil step tadi kesengiru bagi rakyat yang Golden Jubilee jom kejuan jom di pada selesian menteri syakni jalan yang jumi ya tadi kesengiru ipanu play ketku yaki bahaya hasam Yang hon di pemancu play operasi worship no yai Fr Francis Kharwanlang panduan batu happening pada side dalam negara ki bahaya sam baro orang Islam ini hakani kasi karbang ai play pi baro we pi we yuan haniru panduan syai Fr Francis lendo ajak ai sesi syukur Kalau syakri ya kebalan, daga jingye kemensian IT road yang ada naga bentar juga. Biasa berkecil play kebasukanan, bayar haru bagai jingye jauh Fr Francis Kharwanlang. Jumpa berengkong kita daga jista, kebawang ni kemensian bahak kita daga kecil jauh try. Baru kita mohon dan dicuplai. Baru kita mempercayai pelaksanaan kita bagi semua cuplai nama kita dicuplai. Jadi kepor Fr Francis tu, lo persian kepada apa yang mohon. Ia mengaji ini sekarang berenggal cuplai. Lain dia kajian, pada ini sekarang balong no syarai berhak. Lambat tuan dicuplai. Mulai syaitan, mulai kedon ouplay, menbau play bersama emotionally. Pansyal buat usiunam agak jinsuk happening. Nama kata kacing krau bersisya juga jim kelon. Baniem nak benda ouplay, ban nak benda kuwe. Fr Francis Kharwanlang melalui ini. Haman kita kau beratrai belapasang bani yuplay bani ikibril bani ikibaiba baro. Yang sejauh boleh kebahagiaan kepasukanan. Kebawa Paulus berkuat untuk asyikisan hurum. Kebawaan omdan nangi ban im nak bantai tadi. Omdan nangi ban yam nak bantai tadi. Paulus wang ladang niim nak bertau tran, ladang iam nak bertau tran. Fr Francis niim sisya yang kecil belai, kat kum kecil cuma belai. Go boleh dah baim pura, kat kum kasai dah cuma belai, balapan kam tihau. Ulaim missionary, ulai semari kuwe, dekat mensim cerhem. Dan mentaruh dalam jom try membaca ciap cuma lain yang belum ide jom try cuma play long syah kita daun Paulus berbuat agak sedikit membentak kasmi
Dengan kemen suhun Balang Fr Francis long jong try hakani kaji yang menjuru ulai shoplay. Ya semua sesuatu pasukan berkasi kemasukan. Bau try sesuatu on dalagi ngalong kajing ipat bat kajing em. Jisu lah pertengan yang kamarha on ngalong kajing ipat bat kajing em. Utawanya jangan im wala daw layak rekta ngai hanga unum yak lanuladoru wadim juna kani kali kecil kulas kem tum try Yesu haki tu barok dipanggil hau Fr Francis Kharwanlang kem hau try Yesu mentau dan hanga burom tum try Yesu ini sekarang kata nama badai akasi bayo baptismal orang ini kuat dikuayu ikuai kacingnya kan penio ayu lagi kacingnya bom cukup lembaga baptisma lembaga cinglong Kristen lembaga cinglong lindo lempet uladan menguplay mereka ya kacingnya bom cukup kibahin serta selsi Henry Pan ikan mau ya kacingnya jong Fr Francis Kharwanlang kisah per cemu nilai Seminary Fr Francis Kharwanlang dan kisah per lapenan kementan kurang play nak kementan kam cekri au play kebalang balik para pre ulang lendo nak kementan kiwe kemodo chukalong a man for others ulang lendo nak kementan kiwe ini yang tadi kepor dan isap ro maka jinye ai tilot baru buat kalau nak kementan kiwe ini kecil macam Fr Francis Kharwanlang. Lalu bagi kiam kam cerai, haman lagi Parish melakukan kam kiu, rakyat di lembaga, rakyat di parlemen, hati cakap per beratrai, usuma, kepentingan, usuma, usyakri, ya baru kita kam, menbawa long tahu, nong cerai di Parish per.